Crna Gora i Srbija su se razdružili, razdvojili, formirali dvije svoje države 2006. godine nakon referenduma u Crnoj Gori. Međutim, istorijski gledano, to ne znači da je ta priča, makar za one koji gledaju iz Beograda na taj problem, završena. I to ćete čuti veoma često izjave počeo od predsjednika Republike Srbije, gospodina Vučića, da je on bio tada, to tako ne bi završilo, vidjet ćemo za 20 godina kako će se stvari promijeniti. Pravno gledano, tehnički gledano, to je nemoguć zadatak iz prostog razloga što Ustav Crne Gore predviđa da bi za promjenu državno-pravnog statusa bilo potrebno da 2/3 poslanika izglasa takvu odluku u parlamentu, a onda da ta odluka bude potvrđena na referendumu, pazite sad, 3/5 od ukupno upisanih birača. To znači da bi u redovnom nekom procentu izlaznosti trebalo da 90% onih koji izađu glasa za takvu odluku o nekakvom ponovnom ujedinjenju Srbije i Crne Gore, da bi ta odluka bila. Što znači, prevedeno politički, nemoguće. Znači, to je više priča. Moguće bi bilo u nekakvim vrtlozima, geostrateškim ratovima, nekom trećem svjetskom ratu, kao što je Crna Gora izgubila svoju nezavisnost u vrtlogu Prvog svjetskog rata, pa onda u Drugom svjetskom ratu se formila neka druga država i tako dalje, ali u nekim redovnim, normalnim situacijama. Posebno kad uzmemo u obzir da smo članice NATO, Crna Gora, da je Crna Gora pred vratima Evropske unije, da Srbija nije ni članica ni Evropske unije, niti NATO. Tako da taj sam kontekst ne dozvoljava tako nešto. Međutim, to ne znači da su u Beogradu pomirili s tim. Naprotiv, Beograd ima jasne planove i ako uzmete ponašanje zvaničnog Beograda, vidjet ćete puno sličnosti sa zvaničnom Moskvom. Sad, kad vidite taj kontekst svega toga, Srbija ne može, naravno, ratno da ima pretenzije prema drugim, ali to ne znači da se odrekla uticaja u susjednim državama i to imate slučaj i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali i Kosovo kojeg Srbija ne priznaje, iako su oni proglasili nezavisnosti od nekih stotinjak država priznati. Što to znači u praksi? To znači u praksi da Srbija koristi obrazac ponašanja Rusije kada govorimo o uticaju u susjednim zemljama. Kroz medijski, predsjednik Vučić otišao daleko ispred svojih prethodnika. Vidite da je kupio gotovo sve koje je mogao mediji u regionu, da pokušava da kontroliše medijski, da ima jednu strašnu penetraciju srpskih medija na teritorije Crne Gore, socijalnih mreža, veoma su aktivne razne hibridni modeli djelovanja kada je izborni. Naravno, on ima i svoje političke partije i pokušava na neki način da preslika model koji ima na sjeveru Kosova. Sad imate u Crnoj Gori taj pokušaj da on preuzme kontrolu na svim partijama, ali to ide malo teže. Ide teže zato što najveći dio tih političkih partija imao neku svoju autohtonost, ali s druge strane sav taj hibridni utjecaj, službe kako srpske, tako ruske i tako dalje, polako on preuzima kontrolu nad kompletnim srpskim političkim korpusom u Crnoj Gori, s tim da je bilo određenih tenzija otkad su oni preuzeli vlast u Crnoj Gori. S kojeg razloga? Ako imate vlast, imate i određene aparate, shvatite da mnogo više para vi, pod navodnicima kažemo, a možda ne moramo, pod navodnicima muzete državne institucije, nego što ćete para da stigne iz Beograda. Međutim, ono što daje Beograd onim partijama koje su u njegovom, da kažemo, pod zaštitom ili uz podršku njihovu, ogromna medijska podrška, ogromna financijska, tajne službe i ono što ne treba zaboraviti, Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva je ključni instrument geostrateškog djelovanja ne Beograda samo, nego Moskve. I vjerovatno najjači saveznik Moskve na teritoriji Zapadnog Balkana kada govorimo o ostvarenju. I kad imate popove koji vode kampanju vrata do vrata, koji utiču za koju partiju srpskih ćete glasati na ovim izborima, onda vidite koliko su to moćne poluge kojima utiče zvanični Beograd. Tako da zvanični Beograd se nije odrekao pretenzija nad Crnom Gorom i vjerovatno će pokušati da traži šanse u nekom narednom periodu. Na kraju, ne mora ni promijeniti granice Crne Gore, državno-pravni status. Ako bi imao vlast i ako bi generirao taj identitet da je ovo nova srpska država, onda bi rekao, pa zašto da ne? I Kosovo i Albanija su dvije države albanske, zašto ne bi tako mogla biti Srbija i Crna Gora, bez obzira što možda iz formalnih razloga ne bi. Tako da mislim da se ide na dva plana. Ako već ne može doći do
fizičkog ujedinjavanja, pravnog ujedinjavanja Srbije, Crne Gore, eventualno Republike Srpske, onda je cilj da se preuzme kompletna kontrola i da se postepeno minja identitet. Ne zaboravimo i namjere i zahtjeve iz zvaničnog Beograda i srpskih partija u Crnoj Gori da se dozvoli dvojno državljanstvo između Srbije i Crne Gore koje bi omogućilo da više stotina hiljada birača iz Srbije, Republike Srpske dobiju pravo glasa u Crnoj Gori. Apsolutno. Vi imate srpski mediji gotovo unisonu politiku, komunikaciju, a to je možemo u nekoliko poruka ključnih. Crna Gora je srpska država, Crnogorci ne postoje kao nacija, Crnogorska pravoslavna crkva nikad nije postojala, iako je bila autokefalna, jeli? I da jednostavno promovišu ideju srpskog sveta, nešto prevedeno kao što je velika Srbija. Ako pogledamo istorijski, znate, za zvaničnu politiku Beograda ni Hrvati nisu bili nacija. I Hrvati su bili Srbi katoličke, ni Bošnjaci, ni muslimani nisu bili nacije, bili su Srbi, samo druge vjere. Makedonci isto nisu ih priznavali kao naciju. Smatralo se da kada je proširena Srbija nakon Prvog svjetskog rata smatrali su da je to stara Srbija. Tako da vi imate jedan kontinuitet koji se postepeno minja. Ja vjerujem da će za nekih 40-50 godina biti promijenjeni i stav zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori, kao što je promijenjen prema Hrvatima. Postoje tenzije, ali makar ih ne dovode u pitanje da su nacija i da je riječ o jednoj državi koja je susjed.